Chiariba primary ya rimba wandini ankondi bakromba urawiye tintubia chukuru tamuchere mpempe ndengo mabati kuchokia kana nyuma ntuko mwanja bedreninde baichwa antaira ya kyontoire bawete chukuru eneringe kitabuna ne munokiregeria ya kuwata kidomo baru na kukaria intubione ndena kuyo kuintubine ndene ubacho kinyuma ibarombe theorani nduine ripoti nyege mwambo kutira na kuwa Paul wakabiti nandatoi Chiariba rimba primary wadini ankondi barurunganite nuntu bwakira bakuigwa mbabura babagiritie ikira cukuru nino ikarikare rwa ni mutire goyo atagutigwa njau akoya cukuru arajia tasto irio biari tochwe akithiranagia guntu kwa gwiri baru na bingi kathomba ndeni ya cukuru yetu aga itombire kuyukirwa muchere mpempe mbocho nthoroko kwena wiribaro ite mabinge maite 10 bia plastic na mabati mita ya Kenya Power ni aurire kinyayo na nio tukuromba ura atuthukirie kinyawa achokie toyo muchere toyo mpempe toyo mabati toyo wiribaro ite 10 na mwere na nthoroko isukuru twendete karabwega na ciari bari very positive ito irigete na thigenke yande muraiswa na ituge biathi karikare arombete kubacoke nyuma nene kimaendeleo na mono othi na mbere bo cukuru ino ire mono bantu agerimbo tieke toigagiraga tukithonkerwa gintu gikathuchua twina ntu bo tuchubiria mono bo tucoke kinya nyuma tugo rimba tutie maendeleo nontu twina ntu bara batukinyirite nthiguru ituye twaga nya mwijire uterieka nokongwata kuiwa nyomba timbinge nyomba nendugure ina nchabi tikobunjie tikorodhiata twathiuruka gogo na mission twathiuruka na manto ma ithomo utie manto utie resort tuye tinto bingi mono na te munderionka itwano ga ikumeria ende into bio bituye tuitoromba tafadhali na heshima na tukana kanira twina kiao na tutikwana kuthukia muiye kana muntu wothe twira twaromba turachoke into bio bietu ora kumenya na thukiri into bietu atucokere mbere tariki mugwanja narete itu tukumwereka tukumwekeria nkome karongo rwetiga okinya areba inogu muntu nakathika mwana agahaba kundito norugo bakinenkanira ntugo mwanje kuma emthina we gwatacoketie bakathucie tagarira kuikiria ndu kamurimo uyu kagita gaka itubanganitie na aciari na antu bonthe nuntu bwa gwikia nduka ura athukirie into bia cukuru ino yetu yerimba na kurombwa achokie mbere kagita gatiathira kantuwera tubanganitie ya gwikia nduka tariki 8 mweri wa 10 karungoru twamwetire na najire na twaria noe nduka tugekia tariki 8 into bionde twena byo bya gwikia nduka ntwajire twetu into 22 itwetirwe kathuga nkomere twetwe ntara ya ngocho rubwirwa nthunguru mukira mbiti twetwa karunya nkoma gaturo nkoma na bionde twena bio tariki no twekirie nduka ora komenye na itebye cukuru gwiri baru kira gintu narete bai kana ya twire na bio tukame aba tukamuruthira no ntunduka muntu ayetigerie na kuri na gintu eku na igikonania nakyo kwibura karuthirwa atikua ende aura amuthambecho kaure akathoka nogo turitio mwanka gwende ti twamwete nduka kure kuroka na mbaka nduka no tugekia ribu kugogu nduka itokagitata keripotera waru TV kuma cukuru ni rimba primary mbito Paul ogwa kabithe.